ndagushimiye cyane wowe ukomeje kudukurikirana. Guha ikaze mu kiganiro cyacu. Uyu munsi tugiye kubagezaho amakuru y'ibikomeje kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntujye kure, ni mu kanya. Hari hatarashira ukwezi urupfu rw'umwirabura George Floyd wishwe n'umupolisi wamupfukamye ku ijosi kugeza ashizemo umwuka rubaye. Urupfu rwe kandi rwateje imyigaragambyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi ku isi. Ibi byakozwe mu gihe abirabura n'abashyigikiye basabaga kwironda ruhu ryacika ndetse abirabura bagahabwa ubutabera. Nubwo imyigaragambyo yari ikiri mibisi, byakugora kwiyumvisha ko hakumvikana urundi rupfu rw'umwirabura wakwicwa bigizwemo uruhare n'umupolisi w'umuzungu. Nyamara ibi ntibyabujije ko umwirabura Rayshard Brooks yicwa n'umuzungu w'umupolisi mu gace ka Atlanta. Rayshard Brooks ni umunyamerika w'umwirabura w'imyaka 27 wongeye gutuma imyigaragambyo ifata indi sura by'umwihariko mu mujyi wa Atlanta. Ibi byabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu ushize ubwo umwirabura Brooks yasinziraga imodoka yakayiparika mu muhanda igafunga inzira y'ibindi binyabiziga. Ibintu byatumye hitabazwa polisi. Nyamara nubwo yari yafunze inzira, byasaga naho yataye ubwenge ndetse atazi n'ahari. Ubwo umupolisi witwa Brosnan yahageraga, yasabye Brooks ko yatanga inzira. Brooks yaje kubikora bigoranye hashize iminota 30 barimo guterana amagambo. Ibi byatumye Brosnan yitabaza mugenzi we witwa Garrett Rolfe. Ubwo uyu mupolisi Garrett Rolfe yahageraga, yabajije Brooks niba atasinze, nuko Brooks amusubiza ko yanyoye icupa rimwe. Uyu mupolisi Garrett yahise apima urugero rwa alcohol mu mubiri we, asanga Brooks yari yasinze bihagije. Uyu mupolisi witwa Garrett yabwiye Brooks ko atemerewe gutwara yasinze, amusaba kuva mu modoka ndetse atangira kumwambika amapingu. Gusa Brooks wasaga n'utabyumva, yashatse kurwana, atangira gutunga polisi imbunda irasa umuriro w'amashanyarazi ariko utica. Umupolisi Garrett yagerageje gukomeza kumwambika amapingo no kumwaka cya gikinisho cy'imbunda, birangira Brooks amucitse ariruka. Mu gihe yirukaga, umupolisi yahise amurasa amasasu 3 niko kwikubita hasi. Bikimara kuba, Brooks yajyanywe kwa muganga nyuma aza gushiramo umwuka arimo kubagwa. Mu bizamini byakorewe umurambo wa Brooks byagaragaje ko Brooks yarashwe amasasu 3 yamufashe mu mugongo. Urupfu rw'umwirabura rwongeye guteza imyigaragambyo mu mujyi wa Atlanta. Kuri uyu wa gatandatu, ibihumbi n'ibihumbi by'abigaragambya bisutse mu muhanda banatwika imwe muri resitora yari hafi y'aho Brooks yapfiriye n'imodoka za polisi. Urupfu rwa Brooks kandi rwatumye Erika Schweid wari umuyobozi wa polisi muri kariya gace ahita yegura. Iyegura rya Erika ryashyizeho Garrett Rolfe, umupolisi warashe Brooks, kuko yahise yirukanwa, naho Devin Brosnan bari kumwe abahagaritswe mu gihe iperereza rigikorwa. Iraswa ry'uyu mwirabura kandi ntiryavuzweho rumwe na bamwe mu bayobozi barimo Meya wa Atlanta Keisha Lance, wavuze ko atiyumvisha uburyo Brooks yarashwe mu gihe hakabaye hakoreshwa ubundi buryo butari ukwica. Kuri uyu wa mbere nibwo umuryango wa Rayshard Brooks wagiranye ikiganiro n'abanyamakuru. Umunyamategeko w'uyu muryango yatangaje ko impamvu nyamukuru y'iki kiganiro bwari uburyo bwo kwereka igihugu cyose n'abantu bari bazi ndetse bakanakunda Brooks uburyo batewe agahinda no kumubura ndetse no gusaba ubutabera kubirabura bose. Umugore wa Brooks witwa Tommy Camilla wari ufite agahinda kenshi yabwiye CNN ko icyo ashaka ari ubutabera bw'umugabo we. Yagize ati, "Ndashaka ko bose bafungwa ndetse bagahanwa bikomeye kuko umugabo wanjye nawe yari guhanwa yaza kuba ari we wishe." Mira kandi yakomeje avuga ko atatekereza ko yakwisanga mu byago kimwe n'umuryango wa George Floyd nawe uheruka kwicwa yiciwe i Minneapolis. Aho umuryango wa Brooks bavuga ko bahombye umuntu ukomeye dore ko yakundaga guseka, akagira umutima ukomeye ndetse akaba umugabo uzi kwita ku rugo rwe no kurukunda. Ku rubuga rwa GoFundMe rukusanyizwaho inkunga amaze gutanga amafaranga arenga $100,000 by'amadolari, amafaranga azafasha uyu muryango. Ndetse umukinnyi wa filime Tyler Perry yamaze kwemeza ko azishyura ibizakenerwa byose mu gushyingura Rayshard Brooks.
Brooks witabye Imana asize abana 4, 3 b'abakobwa yabyaye na Tommy Camilla umugore we ndetse n'umuhungu Mekai yabyaye kundi mugore. Kora subscribe kandi no kukazugera ukomeze ubona amakuru tukugezaho. Ushobora kandi no kuduha ibitekerezo ukaba wanasangiza abandi iyi nkuru. Komeza ugira ibihe byiza.